Okay, Assalamualaikum. Ramai yang suruh kita buat video ataupun kita tak tahulah dia joy buyer ataupun serious buyer. Bang, nak video. Okay, tak apalah, kita layan buat video. Fairing 2025, tahun motor 2023. Kita dah akan buat 2025 nya fairing. Fairing standard 2023, warna merah masih ada kita simpan. Floating disc Super Sport Rainbow, floating disc standard pun kita simpan. Caliper Style 5, caliper standard pun kita simpan. Exhaust standard pun kita ada. Sekarang ni kita pakai Acra full system. Border Michi, footrest standard pun kita ada. Swing arm full carbon. Cover chassis full carbon. M punya lever guard, RCS 90. Lepas tu dengan ada adjuster. Adjuster ni TWM. Lepas tu VSPR punya lever clutch. WRS punya windshield, plate 3 angka. Dan ni kita tengah claim warranty, lagi sebulan sampai. Terus control gerbang gitu hari. Okay, ni VSPR punya ni clutch level. PZR racing timer. Ni untuk dalam track. Semua dah siap motor ni. Dia punya mileage, tengok mileage nya adalah 21,130 running lah. Kalau ada kita nak jalan, kita bawa lah. Okay, jom. Cold start Sekejap kita bagi sunyi sikit. Ni lampu NCR original bukan Shopee cap-cap. Ada signal sekali. Kalau tengok kat sini, nampak signal kiri kanan ada Motor ni lengkap. Okay, dah sunyi sikit. Jom. Respon. Okay.